Ini UTYA ni second foundation de palijaka Longtharai Valley sub division ni Hakutoisa go aro salsani knockout football tournament bo songjaka. Pandago nogarai ongoi manjaka Hakutoisa moyalni pomang Burba Mohon Tripura Koromchora moyalni pomang Basa Kumar Tripura 40 Koromchorani MLA Paul Dangsu UTYA Central Committee Vice President Kanchon Tripura Tripura Chubalai Botho AGS Charu Kumar Tripura Social Worker Borjolar Tripura Ruwaja Manik Kanti Tripura Social Worker Chinta Mohan Tripura Social Worker Abhijit Tripura Tripura Burui Buthoni GS Nilima Tripura Bogno Karoibo Tongo Juda Juda Adongrok Cati musungai Pandan Seng Seroka Cini 40 Koromsani Kali Pumang Barang Ganang Burba Mohon Tripura Jota pakai apa korban nai? Cini UTYA, cini national flag, pisagoi cini tini bisik nai asai manisal UTYA, osalo samasagoi. Tomani bagai, exact mani bagai dari tomani bagai cini sikla rogno, tumungo, loi kene bagai tumungo, encourage kene bagai cing bisik room football tournament cing hai tongo, taklai cing bisik room no hai lo cing taklai cing cing. Obri lagi cini, tini khelani je. Ball. Pwede. Lama ko pwede. Paya.